aharishahe mwezo mwabazi nyamwinji w'abantu mu rurembo rwa Hoima babire bamazire kwiza emyanya y'amaramizo hamwe n'emyanya yo kushemererwamo ubwo barinzira okutangira omwaka musyo gw'2024. We are grateful to the Almighty that we are still among the living. Yeah. You see, whenever you're still alive, you hope for the better. Mpaka tugenda ku church tusabe omwaka ogujja kulusanga tuli bulungi tandike entegeragana empya. Abamwe abutugambireho nabo bashabire orahanga ngo omwaka musyo gugwije n'emirimo hamwe n'obusinge. Zendi waze chulite nena omuzibwa nonya mulemu. Taga umeta tuyambeko tufune ku miremu. Omweze ndokoke. Omuntu arokoka. Adi nigwenda ajja kugira obusinge. Tubasa wana ndo mutabizi. aharishaha mukagazi itumba orurembo rwa Hoima rwa kirekyererezi kya fireworks obwezi rukuterwa omu myanya etari emwe n'emwe nkaha kishayi kya Boma hamwe n'ahandi. Omuganda makuru abikiriza bashabwe kwetantara rwango hamwe n'okwebaganisamu omwaka musya kandi ngo basige ebi byabo byona omwaka ogw'enyuma. Ebi n'ebindi byagambirwa mu district ya Kamwenge omu kushaba kw'okutangira omwaka okwaba ahari St. Stephen's Cathedral. Venerable Reverend Moses Daktari olisabudini w'obureberezi obu niwe yayebembera okuburira. Mugenzi wawe kandi wamusasira ko mu masima tutari kuburyana umusasira mu manarazi kongo umutima kimwanje kandi okimanya ngo umutima bwocanje omanya ngo nibanjara hangu ibi bitanguhi abiri harimo ibigumire n'ebyorobi harimo ibizibu abandi bafikirirwa abantu babo abandi batunga accidents abandi barwire chonka abandi bahirukira abasinguzi umurimo batariye mwana mwe tukenda kubatabarusya omwaka kandi no kubashaba nguruhanga abagirira mbabazi abebe mbere. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto na Anthony Twine.